Nyankopon oye tankase se obobo ye bone nan udi ntura na opeke ubokro no afa ubo adwamaya no afa uyinyi nsentugu no afa udi ukodi obi nkonkonsa no afa utu anadwo a no opeke ukodi ewu ukomalam ho a na no so wafa ukone na madifo atrofo no ho a na no so wafa se waboaboa no waboaboa ye bone nan mabin kan Job ha kakra bi nkyira bi o Bible no ko Hiob chi no wasi Hiob Job no chapter 14 verse 17 wase waso memrato ano de ahye kotoku na wachechire me bone ano unyame so ye mrato ano say ye bone ano opekio say wo boto bi ho opeke sa no wape boto say unyame wo boto nti ye bone ye di opeke one by one odi akoshi kutuku no waso ano waso mu say na da obi jagu fom no hey ada yesi yen sakra no be pikia na boto no waso anu say no wa chichiri tete obi a woko kari koko ewa kurase no wanya bag na half bag no wa chichiri anu say waso no wa chichiri ni say wa piki boni ni nya no de gu botom aka wa chichiri anu yisu de duli obesani maguo na da obesani mu say wom me sit down fi wentu akremo betu sa boni nkete esumo se boni nkete ni ma yi nyina se wa piki o sisa nse di obi jira koko asiti koko me kai me makwa na me kwa kurase a me papa wono yentini koko ngu fom enga se yati koko na ngu fom akire yi obi mesesa wo hwe wono wo fa ho be wono ni bibia opani shabo okuta asaso ati koko na wo so kente na asam en sa de no kwa na ye bebufu kese kura ya na me mpese me kokura na se nti se nya me wote bone nto anu afa no de ato boton wo chichiri obo anopo na da wo be sane mogu ho sa adesai wo chichiri ye bone no na fremi pacho wa fremi no to bo ansam pacho sa bone no wa bone po what the ashadi mu obon pose ya no was saniguwa hey sister bra obeya mompo nti na me ka kire o se de wa kire no de wa kire bo anopon ye beko ye nko yinkoto dwani mu ko ne nkasa ni esra no mu nsane mu onye se yintimi nyina ni mu wo saniguwa se wom ya de ka nti ye pane chow mu nsane mu ho bone no no nanim die wom package no no a because ye ya won na package she botonum won nanim die wom tie sran mu nsane mu ho because wo sane gu a obi anka bi mai na David ya na etoro bia ne nima bi ho ya mempe ati ne nima bi ho ya utumu se akwa we ye wo no no oye smart so wo fumo rade ni yi na tan wo nyira won kasa na wana ntiwi asenti wana nya bone da me kai se David ko fa Uria here e ma yikum no o ma yikum Uria afa obire wasa to bo asem yakun aka ho Nathan baby yi na ten ko yo hino ka Nathan sha se o kasa wi na nka ka chense krache umu ade ohun a o hini premu wo begira me makasa nkwasesem umu ade ewi ase wan na nya bone da fafiri akọ ko be suma ne guides ni bia me ya be pija Nathan te se ayi bola ye ko to ogu nya bona bomo nya ko to na twene bodam kra be yi
One ma okwansa Brahim fia. Wo se wan asoma wo nyame na asoma. Chesa me de nyame wo na me kasa ine. Chesa me de meti boni ni mu no. So nyame na me kasa sema ye boni ntimi nsakra enye ye ho. Jesa wo fa wo so. No wo be ka kire me sema ye boni. Hey, next time me de free. Una wa fofra na so ye prophets, wo ye preacher. Unya wa fofra fasi nchen. Ewi ase wan na nya boni da. Adam wo refia na. Oba dwamamofo no ya na mo Bible no mo nkenkan on. Oba dwamamofo no mo Bible no mo nkenkan. Oba dwamamofo nya na okobbo dwamama ya chi na Yesu di no boni che no. Amusori ya na mo sakra mo dwini woni mo ye boni woni mo behye. Ga no ya na wo pa kire se. Fasem fa firi woko. Mo se friend say, "Mami anoto a, otu onye boni da." No yi na no. Nka David bit mayesa. By okasaya. Osi okekan sim bo so se obi na wo nwan o se de na obi wo ba ko pe na nipa kroko fa e de okeka wi no se eni nipa kro oyi nipa boni ni wo sikum onye osi eni o hine ye wo e ye wo boni e wodi no nyame se me yi wate. David is shine attack him face down wo sroyi wo hu se wate fom unyame te soro. Sa woni obi nya asem no wote soro na ate fom ya hwe o. Sa woni wodi obi bone no wote soro na wote fom a eya ye careful because obetuma ja bibi mo fi soro abebo otim. Ye ne obi a wote soro nchema nso. Ye ne obi a wote soro enkokot. No. David who said nyame te soro. Sakanya mete fom no ne tenten ye pa ebia ko bituma ye hu bibi but na agye yen se debi papa ya mene na nya no wote soro wo bituma je bibi ma be se ma himfie nyina obe destroy eni ti sa papa we mene ni nya sama ye ntwe ne twan ye nya na me yo hene ye nya na me wo sika me ho ofe me de me ho me wo be kas ma me no twa wodi me mansion na ya nko spinters en cry won ko hwe adan abesia wo be gya ofefe wo se Yesu Kristo baba sakra mesh wanyasa wo hu se so onipa ye onipa bone a ye nya onipa e ma ne kudwa to a ne so onipa ye onyame bone hwan wo ye smart. We are smart nefum so tumunta. Na ka no woni wan na kuyi wo hinate. Who God? Who God? Nsima metia me kan bem nyina. Me sorry ya me sani bra mu nyina. Ma sani biso akoma mampo hema. Nanaje. Me kan sani bi kwa na bi koma hemfo a. E bi so kono. Owi anu asaka say God bless you. Ibia we unya media anka me ne wana me bekasa me bia fa o mo ibia we yerade dia wode akoma paso me see surprises be see heaven. Surprises will happen minimum dia but nipa bia wunyini surprises will happen. Nipa bi wo wuyi na tan ya wode akoma page oso. Nti David who say wontumi ne de otesoro ntwema nso wontumi ne obi otesoro entwema nso ko wo fam ade a ko betumi na tenten ayepe na nke yepe nkofo ne na o matena se ba wo se papa no soro no so wo fam se wo di agora obetumi gya pipie ma ba ati se di obi di atwede ama sefro koso no wodru ba bia wodru no aso adiem ukoye de wo ye no asa be fra atwede ne sane so unya kudru soro a nipa na wode atwede ne kire ho ma wo na wo gina se etwe ho no ye ufu afofra mfa nko no so ufu afofra sa nipa no a obetima gina ho no mama atwede na ka ho na wotuma sa ba fam no ye ntrai ye ne di ni nyansam no wagina wo hwaw anya sa no waka che ose pe ba bi so ha uni gina bre David who say
Baby, what do you know? So when you make a chance, one per baby, sir, we need to play. Until I was so on in a hint, some you know, perform. I was so on in a hint, now here's some you know, what perform. No soon sign a tadium. No, quite ready, because ready. When the bit me know what you man so. Men away. When are we yet to hear see healing at me? Men away, I know what you man so my bonny and pa. Na me slow in you go free me so because no one who's a beer to saw. When you mean you whom go free the so, or some whom bonny free through me about take so. Name your come. And to say, sound go free the so, obey a nipper be a obey good joke. Obey what joy is a nipper be a. And it would diminica. It's soon sign a common, quite ready and say ready. That's the bread my old bonnet. Papa, make me no bonnet and me good day. Say the messia to me, Simu, some miniaco could roots and me bonny moa. Say the messia con. Intimate straw me poucho. He knew go come free me so me poucho. Because of the two saw no me the many who be. Mena me kon me confance and go, me shall see some me boha. Now, bonny, I was me free so me has on. No one need the amount no me down the cacra. Me dice and go in the bopay. No, my ear. Sansa, we won't go free the passway, Ubehojo, or yes, and Nipabia. Until radio me mobo, and you go free me so. Nanyasa, me who do I say Nipabia. David Anya is a bo. Debbie. And so negana dia is a bo. Or no one tell him, Fiwana is a mo. And so ne a draw from Pomaba. A cosia man samba. Akosia mansamba o abusia no to so no nkompo na akwa buchire wo so wonte wo nyame case wo mfa no wonte ni case when the Christ mo say Christopher ya nyamode ye ji ni no mo mpesa ye beji ani oh David wo mu say obetimi ntina fom ene de wo so ntwema nso nti wo so ba fom Osokora usa no jine from so too no sakra na jay no serve this me momo anye sa no you nkonko free me so me hudo me yesi nipa bia me yesi nipa bia nso ne utu nipa fo yemfanya me hu they don't care yemfa papa na wote soro no ubetumi ma bibie si no yemfa no yemfa papa na wote soro na ubetuma command ama asase mu awoso na memmene nipa yemfa no yenya kukudru didi bone enna message e ba ye bia fa omunu omo ho ko omo kotudwani ebi subu ofu ehwehwe mamia no toa. Who is that lady? Oye Christo need a pay. What the shine so for? I saw the back crown woko. Why ya why? Nisu nyame wo mesense wiemu. O mesense wiemu mfra ya brako. Sakra wadwe na medi je bese wiase onka. Onam ye nkwasiafo yi ekwan yi ho a wampa. No de beka na dwena kire wo ne se wo ye badwemba wati. Dibia meka mese me da wuboni o da wuboni bia so ni wayibu no se wo kokuru bi so a da wuboni ye mfa ne nyere oba hia no ye ejana etesei me dofo pa ye de yano ne fa no oba besia ho fefo be gina wakase ne dofo pa obo wode nano ne fa no wo mpene ba ku sei so what you say ye de yano ne fa o mo omutimi buru ne nkolesa homo ne ye boy ensem ye to nyum di omochi ba wonya fa da wuru ni se wo a ohene ani ne mpanifo fa agye ewie no mu frɛ no sebra yadro bra nsi mikrom ne frɛ no yadro bra ne kokobo da wuru kire wo man no se kire ye ko man adwuma na nana se wo a wo ye be mate se wo no wo de ma me ye adwuma ni bi ye beba be bo wo bo mo wo fio ye be sam wo twidwan
nti yaduru na ma wabro nsa sister ya okufri na pakeshi wonye ntua ya sister yi didi na temu itimi didi na tema obo a itimi boni mini mini echi na ja ona tutu ni botom omo tutu botom no ma nyeski itimi hwehwe na ni so nyina ma me itimi fa nsuo saw ne gu yaduru so bodam kra be yi be free minsa ne bia ba wo sto teta mini wa no be free nsa wo kono mu wia ntua meka ba wonya fo dawura intellectuals to mirika be gira ho ebetie ohina adwene enye yaduru nti no mobo eye wesana ohina wesana adwene de gu yaduru tirimu no enu nti no mo betie ka yaduru nko de anko ye useless wo ye aimless kubi ntie no ba wonya fo dawuru no se wom ye hu so hin kase bia soma yaduru nti wo sokra wo so upompo betie no nti e wona bo nse teacher for headmasters intellectuals no mu fifiri wo mo dem Kwen na manfo jira o ye drum mesro ye ne ntamo ane ye kwafu ye ya elite yes raw otimi bom kwen no stand at this no jina no obona ni prepare sa amle because wa boro nso nsem no obeka na manfo tiam ye dro ye sro ye ntamo ane ye kwafu he se ekobo no nkono e de asem kura ni nso na ujina ho na utie obeka wo hina dwene solid ya chiro obeka wi odi opedi na tem so ohine ka se wo meka nchiro se wo kwase a oba da wuro na kuta ne nti wo de kwase be mma no ne kan yo ohine na soma no ohine ka chere ne se ko ka che me man na omunim nyansa no a wo ba eye sa asem na wo njenji no wo meto sebe wo de sa na eba pepepe on sesa na dwene because nye wo no na semwa ayi wo hine no na asoma no ntu di opa tie wo mpeso a chai tina ofie ho ne bo opesie ne mrani diwa na be hu sese wo hine wo nchele o se wo si ade yo kasa wo tutu ne ntoma because nya na ade ni si akodwa so saneti nti me ye dawuru boni ebia mame no to wo mum na mum dawuru na ekuta me no mesra wo se wo respect me ko ade a me nyama dawuru no so a wo sokura wo sabre wo ase no nyame mfa me mum nyisu dawuru no no mfa nkana dwene nkyerɛ de wo ba be ye no nka nkyerɛ se hwie me de wo mum bia enya hwe because me ye nipa te sawa but se me nya fa dawuru no na me de bom se koya please bra wo ase e ma sa de wo kasa no one can be nkyerɛ because ako to me esen say wi man ko beye but animonyam ekura no no wo untumi hwe nanim nti de bia wo hide inside the person na wakasa kyerɛ no wa manimu na yesa wodie ni bi se de be ya obetumi ahwe na ne be kasa wode nanim han no betena konwa yi so a sister untumi hwe na nkampese watie ne voice bible say ne voice te se nsuwa bibliwo te se de wakompo no na je nsuwa keka bom ne voice sa na tie sa na ne mudro titie nti so obetena sisi physically no de sa voice ne ba ene nanim no a untumi hwe nti e wo se wodane wo kronkron no ba be wura memu no kasa hospital chirawo nti wo hwe manim a wo fi se wo hwe mame anoto a but the voice ntama eba no e onu ni mu ne free eba ti se wo connect speakers e de ama wade na ebom e wa bonten santi wo de wo se wo nchele kura no wo se nipa na fa dawuru na calm yourself down David who say Nathan wabai e wo mu se minimu ye frɛ ni Nathan but the frɛ ni mu ba na ye awurade a enti mi mu ade kura wo se me kama no tum na metie nsem obeka kyerɛ me no na me di ahunu ko awurade anim kopa ne chawo ba se me de mani e wo se ye Nathan ye nipa te se me wa hwe ya mebu nyame anim tia me di na tam na nso na me di awurade atem nti wo se me ye smart na me gi asem no Nathan de ba na me hu ne se nye wono a e awurade a na e kasa se na wo be hu se nye mame no to na ete e kasa na ye awurade a obehu mobo ba se wadwe be ye wo se
Eye mame no to na tie kasa wo se yenye ne dai o ye Kristo ni da bai o fa na sem firi won kwa amma ye madwuma. I know say network be stable. Say you say me na mete a wo case. Na animonyam ka Onyankopon say we have some people was me ni minwan na minwan so temene. Me de wo mo frɛ dia me de wo mo ba. Onyame awieye bre mo yi ne ma onim ni nwan pa. Enwan no ba omo bro mo ho ase omakoma ase omakoma bubu. Me se me WhatsApp yi so nya sam kito. Amanfo atachira omo nia brea omo nu omo ho sere Onyame so omfa omo bone nche wo mo no nya kom. Omo ye niema bia omo pese omo kosesa no whatever it takes. Nyasam kitu because enwan no omakoma bubu ma asem no omo tia ebowura omo bu so ayedin no wo twe ne ho no wo pekwan obefa so a oni Awurade be kasa se Awurade hu ni mobo asem no obeto abu so de ne sesum nam utimi sa asem na ekoni nyina koma no di eba ni nyina fa no enye sa asem na eba ne fa hu ni ntie kyese Onyame tawo wo de ba be yiye te se de watade ayi fi na wusie ne kono usoma wo posa na ofi se nyane ya ba wan posa fi na ka ho nti bo so mai din no mutsuruti asem ne basa wo bo ma no oti disuo asem ne wo no sa ba mponche no o trasia no afi ne no ese ai gana didi atabo ai yebra na ga wajimi sa ai na sa ni preachie he musa friend say he dumadian no wajimi dudu ai wo ya ponche nsima me kai nyina wonte da obi betuma tia no yimu ba ko pe no dia be attack no dia be destroy me kai na me ye adwuma already so mitumi kasa sa kasa no ni doso po na ni one phone call utumi be change message ni na one phone call utumi dia samba ko pe be change topic am de ba yi nyina o say one phone call one party into be destroy no wo be say topic na di ni pa je gum no wa say some opportunity inyan no wa ho brase bia what obi o no ma woton cocaine wo ye drugs ba wo you join asem ne bono pe ade ni tia no no say din no si no ti wonye TV si pe no ne firi hoko doto wio cocaine tramo application wajem sanity nti Onyame onimnima Onyame nim nipa bi omo ha nti no de me ba nyi nipa cho nti o ebia wo be yisuma ji nipa ba ebia 3 5 wo ni nwan wa ha wo yi me de masia no wo nipa ku bia wo mu ye ni nwan nti wo se wo de me betra nipa no so life no wo yi premani nti just wo yi premani among them premani ti sa mame anoto a wono na metumi dia sakra mi nwan no mo ya premafo nti wo be yi premani ti sa wo no wo de wa ba bet wo de na ba betena se because onim adwuma nim no wo de na be preach obetumi ko jail no ko preach akromfo ne awudifo waye bi pay no wasakra nti omo sa no omo ko jail no omo ko preach drugs no waye bi watoche seka wonkofo so kunkum pen na nia ye den gang wadon bi pay nti woko gang fo no mu a no ko preach a no musu Onyame ma ne katrame mu apai nti wo bo jail ho a no wo preach a
no gangs no musu unim said you yana niama u baby you bia to speak because we ko fa live bia won tena bruchire hampoda life unim nani so unim said dia hu chese won mo bi da won ko party ase ahomache entena ka mo yentu bia nko yiyi ni no fumu da we ko fa na wo be kase wono de ye wo ni tumuntia nti obefu obi te se wa life no wa bobi pen yentu bia no wa yebi wa jenani ye no fumu wo yiyi bi pen ha wo de die nka be sakra no de nsa kasa nipa na ye wonwa no de na beti ho no de na kasa chiro sa no wo ye de niema o won kofu bia sakwa ne de nti so de nipa na betena se no wo se ye wunti ni asoma no emprentu bia so ye wuntia nti ye nitefo se David we ye dai okọ awurade nyankopon bi o Bible no ko Psalm 51 bi o Bible no ko Psalm 51 yen hwe die David ye be yi na tan yen hwe nsem okan was say, have pity on me, O God, in keeping me with your mercy, in keeping me with your unlimited compassion. Wipe out my rebellious acts. Wash me truly from my guilt and cleanse me from my sin. I admit that I am rebellious. My sin is always in front of me. I have sinned against you, especially you. Especially you. I have done what you consider evil. Ready? I have done what you consider evil. My ye when so bonny. My yes adien. What's it so? You hand down justice when you speak. And you are blameless when you judge. Indeed, I was born guilty. I was a sinner when my mother conceived me. Yet you desire truth and sincerity. Deep down inside me, you teach me wisdom. Purify me from my sin with hyssop, and I will be clean. Wash me, and I will be whiter than snow. Let me hear the sound of joy and gladness. Let the bones that you have broken dance. Hide your face from my sins and wipe out all that I have done wrong. Wipe out all that I have done wrong. Ready? Mimopo. Pipa mi mrato. We was above komafufu to me. Was it create a clean heart in me, O God, and renew a faithful spirit within me. Do not force me away from you, your presence, and do not take your Holy Spirit from me. Into a bomb and one skip one. Was seeing you come free me so. And was it, and do not take your Holy Spirit from me. Restore the joy of your salvation to me, and provide me with the spirit of willing obedience. Yebeyi David yaten mpaya ususa na kumum. What ten is your face down mpaya ubotchere gratitude. What ma wenyame wu say what deep him I want to cuss him. So what tell you would deep him, yes. When you hand down justice, yes sir. My hands up. Me diboyeni.
Bonimu na me nyinse me. Bonimu ni ewo me. Ewrade hu me mobo. But ewrade be srawo. Bo akoma fofra ase tim ewu me mu na me pa o papa. That's bre. Enyu nkonkon firi me so. Wo se so nyame yi ne hu nkonkon firi obehu dwa yesi nipa bia. Wo hu de to so. Nti wonyi jibifo. Dabi. Obepre no ho ase. Because we nyame nkonkon so sa wo boni nti wo yifiri wo so a. Wo hu dwo yese. Ano to asa wo ka me no man kan bia. Ni nyina ne se. Me mpese be kwakoye boni. No nyame be yi ne hu nkonkon na firi bi so. Kosi bia batem ni awudi. Mitima papa waso. Mitima keka bia kyerɛ pa. Ka me no mungam. So what you say? Nkamanfo ne mo mesika nya asem ketwa. But I was say me ye careful. Cause we saw nkonkon free me so metumi metena nka no kore da. Me hodwa yesi nipa bia me ye mobo. Nti me ye careful. Adi bia me ya. Ka metuma hyefi ha bo adwaman. So what you say? Me kunu ni ho ka metuma free obi. Metuma bo adwaman easy. Kaminim nsam so ameka metumi dia boy dwaman kaminim nsam am de beyi me ho no nka ye yize nipa famu de kombete mase complete but unyame famu de mintumi because misro se won konkro no be free me so eno na wo sha na wa back it off na wo di boni bia wo jai na wo ko boni bi ho na wo jai nti David boni mu ase kire wurate se wurade mi mobo ya kansen bebre ya boni ya yedi ebi twempana ebi yinsengu ebi bokro no ebi bo apo ebi di atro ebi twitwa nkofo na ntini ebi ye baye ebi kanche ebi akutu awari suman ebi ye nyima bebre na wonim se ye boni no nyame na memu no abetena se no yi ato 1 by 1 no watena se no wo se sebe ye di boyeni eni Ewrade hu me mobo no obubu akoma wan shutu sheriff ti mabia no to anu wanya bone da uti asem na bo wa no se uyi mi si nchen na do nyame gina ho so nyame ne no kasa akoba bubu uko unko to dwanima Psalm 51 mo sane me message no mo musu no mo num ho nyina Psalm 51 wako nkutu dwanim no nyame akasa onyame wo ye obata mpapa o ukura wo ye nipa kura se ubata o naso wo ye boni atumi twa ne to akola nti ususa na osapija wade de abobo nyesa onyame wo ye bata mpapa o ya so de na ma ye ne ntem konya wa so wa so ye de ene ma wo ne ntem konya wa basi unu fi uboni mu a na ututu mika eba na nimu a eturu bia ye mai otumi ye bone bono ubufu no wa bono oba no wasa bono sila no san no kura watadi in times of tama unyame twi so ni nyina na ikuta na tadi o twi so ye bone nyina na esa kuta na tadi me Ewrade hu ye mobo Ewrade hu ye mobo so we die unyame so twi ba no se unyame sese ade me nkon ma ye bone no na mabosom so no pe solution nso bia bone wa ye no nyame atwe na so no wo say tumirika he ko abosom wa ko pe solution won tena so chinim emu nyame nwie na djuma no nsa ntwe ne mata no da bi me pesa wo woni to ba no akwa utimi bono show podam ususa no saria no kuta watadi mo ocho ocho sa afeno wasa calm down no opida wade na de na bobo sa no nyame ye itu bia utimi ya de mi no abo waso e was still outside chimben usa keep going ubos watam no de wapone bo ohuso wonu e bura wabu nyina wampa ba nso we de was slap wo mai no dimika onyame se menyane dai why you bone ya tiam so why tani ma ye bone ye kire nim ka wakan yanim watie ni ebuofu yesi ade we die e wo se me ko pa kire kwan
no wakobo so mo ni onyame kwotwema nso onyame na atia no nso wose abaifo no wakope solution no na maboso nso difo atrofo no wogi nsuo ni fo da water e de bepam nyame honkonkron so wache na so ewie yebremu ni we wodofo akaka krebi no osoro yaje wa akaka krebi no osoro yi trumpet a wonti bi da never sound no wim four corners of the world pum 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 me si da na so siefo ah na omo kura beti sound na sori na so obi na so asi wo mo anti no si ufo be sori no wo mo kura beti sound we sha da kamna ni mu beti sound no asori o na wo wona no masasi so so ayi waso asi nye komo mpempenso ye dru no ye sisi ye ho ye ho dru enti wo koto so bi ka onyame asam kroje don't shoot the sheriff amema wo beti so anya stubborn ti asam no na ye correction sana wo sawo ye bumfu ye nsene ye kon ye nyesa nso ne Kristo fu kire ni muka nti sabri yintumi nka boni ni mu wa asafum wase tufu kan ni mu yintufu ni san kan ni mu ti ne chese Kristo ni wo ye boni a onyame timi no obi so no waka wanim o atay wi Kristo ni atay no buafu wo kana ni mo na no buafu utu ni force ye una betu mi fo because o mpese nyame be sense wi mu no betu fo nso di bia wonam nipa mu na ye na djuma eniti ya sene ye kon di bia o mu pede de be hye wo mu boni ni mu de ene no mu pe ya sister kuya o mu timi fro hello yeah so for mama ni ai me pacho Christ asumje nkan enkan suminia ready enkomo bi kaka na me ne wudi won mini boy bi net sie so mpacha wo tam kakra okay mini boy bi net sie so ati ase me ba brocha mini boy bi net sie enam no so na me nya me nkrata na yi na o na nse wa sha se ye masem wo ye na dwe so wo ko Ghana na wo ko ye no me hu so wo ye masem te se me na hyehye se bia da chimbia na ye be ware ti we de so mama na me fro seka obebo me mpai bum na masem a wo ye no wojai ti o no si o sa mpacho sister kwaye wo wade me pacho da bi afi na ye hwe ye hu kakra but I had ye me nnetie ene sister mpacho o onyankopon so uche dwamamo untumi ne be ma ntene dwamamo emesere se ye mompae so o ye masem so won ware o ware o dia kemeka bia ma oh mama sa ne se ye hwe ye hu kakra na ya ware ntine nde enya yi ana se ye hwe ye hu kakra se ne untumi mfiti prekope mi na ware efo ya ja wan hwe be ma ne suban ya wanya yi enti o ani wonyame ochire dwamamo ntimisro ebe ya tufri baby a wotie no ne kobo osesen wo baby ne kobo mpae so wonyame se ukunu no de oye no obi dan maware o sa tine esempa yo ene me ya me da so ai nyame hira wala kwa ano mu fi so mu nkwane o mu tie mu nyame tie o mu nkwane ye kronkron enimre wana obetu akotena baby na menene na ye koka o se ye dwaman nipa mpo sa obeka kire no nipa mpe nti na default trofo no o masafu mo ayemma otiboni mu firi ni boyfriend ho na eba one na kodeda afefe wo mo no aye de o mbeye obi akoya abortion 3 days wasaba mpaibo oduru ho no odifu ahu boni a okodi ye ema ne nka nanim te se de netan onyame yi kira onyankopon yi kira netan de David aye no nkokonko yi na ten debi ofiti ya osinyame be hira pa sister onyame obi hira pa wate
me hu se onyame be sister wo ye nhira o onyame be hira o pa ha onyame de ni onyame bi dware so ate ase me hu se onyame abofo sane no mu di sika bibi adwuma bi mu bibie boni sister ni tim de wahu obetimi nya kokoduru no ne boyfriend ne kompai bonase and no we don't see it and the nipa pese wo hye ne boni no mu de but still be kan ni mu be yi na ta obetu do age one hwan the show so for sister when the show was so for onyame won ganja mi sa wo ye ne was it me when the show mo se friend say no tini fie no yi no one sa na ni papa o ba mpempenso ye duri ye boaboa ye ho ye sisi on so boni bi to mu a ni ye kan wasama kire se onyame si dai anye sasa yi nti obecho wakotuji nti no watena se no obi se rade humi mobo papa me pesa me yemi ntumi boni amempe na nya me bue mu ye ho mo otimi mu no ye boni no eni ti rade humi mobo na yi sa ho ni firi mi mu na replace no with your Holy Spirit no control my life be fani pedua ni diso na me ntumi motena na ebra anye sa osura hima ni mitumi nkombi ewrade humi mobo wo twa hwe papa na nim sei na wa call bible ni mu ene papa ya kokasa so we afunu kura wo de ato e de bi on top of boni wakodi boni o say wadi mfremfrema de aduo sonson ye kukun osimunya me na me na tie si kire so o chimpana fankofu kunu sisi ameka say obi ne mpra na tie sister wa wani tua brother na wanya wo ho ade o so ne da die kumi kura ne say o masa nyinsan no wasa koda wo se doctor nko yi nyinsan ni ntuma no wo bo adwaman eyebone nyinsan ba ya wasa koyi emumuyo di no wonder so o boto o dia so ni o peke bone na sum o sum nti ne kan ho ne ko sre bone fa che anye sa no ja bone ne gu boto no gu fom a wo be ye mbo eliti misre woni tifu bia wo pe heavy akọ di wonim wo hwe wi mu atmu semre na wiedu fu woni fa wiem ne ka kire me se emre no nson fe ni be wo Yesu ama na sa ba biem fu woni fa wiem fu woni fa America fu woni fa London fu woni fa Germany fu woni fa Australia fu woni fa ne ka kire me se ya wo mre ya wa ho to foni fam na katre we are living in the last days Miss trumpet bi bebo Miss Yesu ma me wo yi akere me Miss da no boni edwane firi nipa mu we are sober nso na too late cause da no bibia nkanto cause satam no Satan no to mu do bone no wa chi no cause ye be chechire ne na kogugem nti afi no wa ba normal person afi na wo no nipa woni besesa ade ne to free mu nti why you release but are you too late trumpet ne sound no eni nyina hwe wiem one ebe you come me say that day last day no and last days are dangerous sabre we mu your last days injury time mun ye we until last days are dangerous I feel so na Satan you say the time no ya so until I feel na why yiri mu I feel na why you me bonye ni pa de I feel na we boni osi o wakua we nya boni o ja wasem mane no to asese wase mo ye boni amko na we ye boni ja ade wo kum nipa ko hwe saka wo fo mu ndi sika tu nipa mu shi ko Nigeria ko yitu che nipa gu o te se maba ye di ko soja e di asem na okay boni be no wa ya no wa be tran wo fifi ne sense mo nko se boni fachi ena Yesu bo efiri ye na nanom person na Yesu no hunu nipa
Me a won to ye chichayen sani a petashi bi. Ah, and also innocent. Traka no mianko, no the numerous so. Erade be justia no na maabo. Erade be justia no na maabo. No satekani. Satan no. Ah, me so dia refi beto so be yembo. Mo dia refi to so. Nti boni a waye ne be senye boni o jai. Na de bia nso wo de bi ba grade. Nti wo fi se we ye boni wo hwe obi di. Ai! Na say de yenye na say yenye hwe ni nti no. Na yinse no se wo bokọ sere boni fache na wo de say de yenye hwe no wada. Satan. Wo ye adwuma biti. Wo no wo. Satan wanda Satan wo mpa wasem o. She wo po se wo so po wasem. Eti so obi a wonya bayi na wo ye ne de bayi na nkasa oti wu no de ope ode wo ye nyina echi wo sa se wankasa wo sa se wanka eyeyi ena nko ode wo ye de wo ye no waye wo yi a wo sa se wankasa nipa bia no wo se wo ni komo last ne so for which etichi isumotumfo ene abayi dom ni ma wo mu siye na me hwe se ne se enye worth it. It's not worth it to keep this kind of spirit. And you're worth it. And you're worth it. Satan for not the jakwa. Di wimotum for ni sumotum for the nipa ye. Di abayi doma konfo. E di nipa ye. Nye komo. You must sell. You must sell. Nti sam konfo we ye no mu monsri he o. We ye tamfo number 1. We unyami image nti opo sell. Nti the Bible ni kan wo John 10:10 wo se wo wifo no o ma agise wo be wiaw no wo kum no wo sell kromfo bia nso ye wudini wo be wiaw ni padua na ye nyame seso no wo sell no wo de wo kugim nti sane ma ni bi wo so abesra wo gem ade ba ko pe na wo hia any Holy Spirit wono na man ko no me fa ni padua ni so wono no obeyi wuye wono no be hye woni munyam wono ne be ma oda nkwa wono na obe mu wodi wo nkwa na me wono no be bi New Jerusalem gates am wo wem na Satan dia odu kutu danger enum dan oni bibi papa bia de man obesel eniti mesrewo agidifo Christopher ye ni abre se ye nka fom ha trumpet ne sound do a ibenya tabaye tu e kwan kro ye be fa so ma tabaye na fefe wo ye chi no ho asam ne ye kan ye ni abre nti mesre Kristo ni de ne ni abre sabre we nye one service forever save asam sabre enye one service forever save asam o I be titi one mo di Kristo sumu di agro. Kristo sumu nye bread and butter o. Se first ni di agro. Historia ni atiata die so. Ni akotena sori dem ni abonwum. Ya ye shirawo asafu ye wa ye. Challenge dia sori ye do. O ye be mo me kaipa church bi o Chicago. Na mini mi kunu. No shana tadi bi no koye. No so ni je so obani e bronwum onu preaching no fan check obi preacher me so abumkra onu wonti case mo fa drums ni so ne monwum na me so mikuta ade na me record me kru na be hwasa omo bonwum na sa se akwa no sapa o no so sa di okope ya no enseme ba wo de ne tena ka mu mia ne konkora wonya ba kokora ma ye ni agye wa sore dem o nseme ba ede ye be konkogim no ye sisi aso afiri ho enneme no kase obi apam kente wato so de asene ho kyena wo kyena o de ko kyere wa sore won ko hwehwe Christ o ko kyere ni kente na hye no me no kase obi asisi no aworo ne ka a shine ties no o kyena wakutu brand new Mercedes odam so what you say wakutu Benz
What them horror or the coachella gun for horse in Yamishan. And until any purpose for the course of the child. Sakrawa Jano, Empire watching na Yesu Bana was 7 o'clock or Bafaswa, whom Kunko Babatan Mudi one in Noyaka. And yes, she ye know when you cut them all, sing a miniature. Eh, necessarily Yamisha tell the not talking Nicholas and better I preach you. Eh, you can Yami was you. Say Yamisha ye no dear, and you're not trying to Yamisha you. Yes, because of the amount for Koji Sakawa, no more dear Kojini Sikani, Mpinting Kwa Mutinano, come to Makasa can be okay. Say I don't need Shiradia. Ah. Coming a better man and none of Pekana, a young Catadiani, and they say a war. Oh, me minimum, because of me minimum, my young Sammy to me, Cassa. None come a better. Say, no, she know, a your baller. Or friendly, you know. Say, no, your baller. What a pra. What's the plan of me pradina? A fresh as see in Yako. Say, no, she know. Say, your car, no, if you know. Sanya mana ya wono ekunu papa na wanya no sanya no ni nhira wo sadi wo ye nhira ene de hon konkron betena ni mu wo de mani hye ne chale wote mo fa na bible hye na moto mo nika wo twa 2 months no wakọ asare na hon konkron ti ni mu a wo na wo Benz ene wo ayi wo fie na wo ayi wo mansion na wo dam ni nyina wo ye baller wo ye baller. And no, I'm sure not to mean to me who woman. Say ye know a baller. Ntis a what to say, Emma Branty be the best that thou. And you echo boy your mind in saying you to go. Now ye aimless. Utna Benz, any fear kessie. Now Branty be no da. Emma go for. Now ye aimless. Ye know. Ye no munti o ye no munti sister ni nimse brother na woyere okoto aware so ye no munti because papa no wosika obi si diamond ye no munti o because of friend nhira saa no modifo na momate ase modifo no preach mo se eno ni nhira saa no modifo ne kan opie no kasa nyame nhira na wode na ni nhira ne kas ne fie saa no mosofufu ni bi de moni a kire se yeinum no eni nhira o nti so bi na no kasa nyame nhira no so bi efresi ya no e ma me no to nyame nhira wa na bi a ma de bi a wo hu se me wo hu na muniema nhira kan o nyame de nhira me de wo huni misia no me se e ka me kon ma fa me bag abo ma chi na me na mo Kaben kun me jankola nyina me defia na me se na me koyo nyame adwuma he kamen kun me jakas nyama ni nyina wo ho na me nam ti mi husu ubi enam eji awari sumai kopa awari a na no ho ye misiri fufu mu ha sabre yi e wo so life nyina ku devote me wade na wo hwehwe wo nkoje etira kwan na wonyenye wia na yeinum na aka na ode abeka ho enne yenye tete awali num koye pekoye dwane akoye nyame adwuma ni komo nso ne awari nti ubi na mpaebo different wojiji woyel in foda water nsuo ene onama oyufo so nyasam ketwa ye dwane binom opekunu opabrochire opedan opesika yemfa na dwuma onto ka eno nko a yeinum so that was the imagine say wa obia bejani bibieko ono Benz woni wo they say wo mansion wo ma unhu bebi o mbegina wo kunu wo ja ho ache bibia etu atwa de ebeka wo mu obegina wo ncha ye ho nkonkron nti so ono so wonti mu de na chesese wa bragu na chese wa so kente hu na chese wa bragu
tia ba ya obe sofa sa mfa so amaso wabregu kwa sie kaso obi abregu a eni nipa watena sase so wansum awurade ama ho nkonkro mefa ne kra adamfo amia nturu ne di won nkonmum won ne se wabregu wa mobra brana mokan enu ba ye brana ye kan ne se beto fi beto tokas ye be ye japade akese ibinya American passports Germany landing nkrata semi ba ye obitumi so camera ne si ne so chale o mo se enye o mo dai ye de krumfo ye won krata me wo ya me twanatum no si wo no jimi se ya wa brata mo nya ye no ko obitumi de be kasakra wadwena kire obi mi wu bi anso wo 6 feet under ni ye de American passport atuk ayinum so won fanko eni ye hwehwe yinum ye ni ji yinum ho ye pe now say nye sika say nye hwe eni ti sabria no to mi sura ho kire me ka me se duru dia de na me kunu kase mame e say de what ya pega Yesu too much na eni ji ya wo mame nkoji bi na wo so nkoji bi na ye nye te se de ye tie de ne wo benya fa Yesu no afa me si o bedas minya mambagi so na mi jankola yiwa agurade na me se kada me dana se wo petiri kotoma ai me se kada me dana se me konso anyeza me kohwehwa awari o anyeza me kohwehwa awari o me kohwehwa wo kra awira ntidi bia me kan me se awurade se me awari ebe se me nkwaje kwan afahye tum animonimu ya ye ntem Faberia tum ntam se nunko be si me have kwan afahye tum fa tum si kwan because me ni bless ade no chen awade ametimo na so ye nko ware ho na ma ware nti ma nyankwa de mi kunu pese mi yenti na so de tie awurade na ma nyankwa awurade se mi kunu be mama sori etia wo na si me heaven kwan dia mesra wo ne ya mesra mpaibo we wo ewom afiri makoma mu guno ntam na mi nyankwa mama kra mentie mi po e me sori ntie awurade yes mi kamechra wo sa mensu minti ne nkwaje bebo na awurade fahye tum sa pepepe empempenso yedru no yentra se manipa o yetena se mawurade nti se nipa bi ba wabrabom no wo be yiwe firi awurade na ase a wo big enemy wo your worst enemy wo your huge enemy number 1 e wo so pakini si gentem wo so di ni si chen nso bi worship aware ni kunu ende na sinkonya na yire ne na sinkonya ade a ye kwaku etie awurade wose meyire no me na mati sika kware ho wose meyire no me na mati sika kware ho me si ade no beye me si wo beye me no jai on krata so ni de kware nkofo odo ese me ye Kristo ni o ye ntwantro se e fafafre ho asofo fo kra ye bi de asem na okan na ne jaw aware won krata so eno so meja ni refi so mo kotra office mo kodi ntro ni refi ni yiri ko kan o se a ja mi kun se anya hwede a mi ko kan na kasepe wo be jam ho of man bag so a ge ye otiete wo be kono nti ni kun hu do nti no wodi ntro ono so ote wonum no ne na onyankopon hyehyɛ ewa awurade tirimo onyame nim da wo be kunu se sama yi nkwa wie no onyame be kunu a otitimu sa odi mikunu onyame ekunu na afi wonye awurade dia otitimu sa meyire no onyame ekunu afi no wonye awurade dia nyasam kitu nti mpempenso yedru ni run for your life nti ano to ametia na mikunu ba mama no to I say no ija I wanted ya ubi na nyinsa we ndi mesro mpesa odi aduro kan na ko yigu because me nya ready e ho an mama bag so kola
me say yi me mpaboa na me de ahema moto me jai bibia nso a nam no so ma me nsakan me jai ni nyina ama no me jai ni nyina ama no he ne bensi o ne de me jai ni nyina na me de empty handed afifia hako ne makopen kwa ma me kra me kame chiro ma me mpese me no di ntro ye niema bi because you feel back when I was here finish me know ya we bit me 20,000 get no cry o ya soro hwa yes nti me jai na me udi akoware me so do ye ntro o se ade nti na ye ntro abra o keka kasa me meja o hwe wo ye sa meja o kurache ene ka be nye ja me ene ba mpata henan eno ne de bon kofo no mo sori tie awurade because we sura ho kire na sike ode ma misu jaya ifia wosia ma misu opamia ka wata ma misu ogia memfa wo misia me an ka meje bibie mu agufia meja ni nyina ma woro minsa adagem na mbai empty handed before mata di mienu ni yensa bia otilo meja wo ye inu mo na me di yenu ni nyina meja egu onam ko na ma kire wo se nye ye inu mo nti na mto na me say me Bible kese no me se me konkotudwen ma me bompa me se urade se me kunu nti Satan be yusu no ama me nkwaje abom ya me srewa ware no gu no fa hye tum se me di me kunu chi na me sori yetia wo na me nya nkwa fa hye tum down the road so wu se sa de na ba urade ma me ho kura si kwan because unkofu akra yira me pasum diama me krao me penkwa me pasum diama me kra me kame chira die nya we be woni no yitu ase wo yintwaso yitu ase yisum se ni awoso no ni yitu ni yini ni nyina ni yesesa to ogu baby yintwaso ucheso be fefe nso ne e Christopher ya chira no e pese ya umienu pe e pese ya umiensa pe e pese ya ubako pe why ye pesika kusidan nti ewrade anim inkudi ntro yenko kansam ni di echire wiye yenko je free yensam but we don't know ye di mema no bi echia ye boni emai abortion ne birth control ni na ye kunum nti ne koye eni ye kunum ntia mebo ni ukunu hu donti na koye ukunu hu dontia e wo so obey ni rules wo so ye fie niti Unyankopon trase emra ye ho asema yekunu nti se wukunu hye okutu pasa koye bone wo so ahombrasem wo de kodi bone enye yekunu no mu nti ne ma ye deda nrosu ye woi enye yekunu no ma mo nka nkyane ebi no nso so nye omukunu ma ye omo agenda ono an agenda ono awe ne ho hu sese de ne ho esi efe no obewo ne nkola be soso ne ho saa enye fine nti wo so ono akọ hospital no wo kosesa ne amam. But majority eye mema ne dia to saline nso kwa kom sie ade no kasasa mitwi mo kra frijem akaka kra bi akada de ne suru ya je wa oso bibi nguma bim obibi nguma bim wo ye hu din e won kon manum no oso be to wa chine ujata de nim edie ne bem ye hu din won kon agesa wo bottle ne bra na uja ya tro ewudie pese minkum nya ho ya na ntintwitwa ebufuo akayo agesa wo jai ansa ne tie ehu din e won kon manum so what you say sante tie nti so bibi nwuma num no wo hu din a na chese wo ya absent sa pepepe okoto wa twene sa de no sympathy nti na nani ode ba wasesa no what did say bia badia okay humo probabem kose kase de bisi twa adwadwo kase mesi asana mra ne da sebre o si ade yo ade nyina sutumfo okuntunkrunko ho fe da sebre ututu tatai wona obufu ani wiase nyina brase ewrade wona okasa wotumi paya sase mmemmene nipa Jesus Christ memfiri wona se makodi de ewrade
Erade menya wo de ne wo na watade mu anu aye fie asori fie ma. Wo na wona sete se ya wo fefefe. Benchirbo menya wo no makodidie dasebre humi mobo wate. Me se nka mrane ko himba yi nyina me se me esu ene ahopopo na me de sam. Tu kutani ni sa ko na chikakra na obo nprepre. Osi abofo mu mfa na enye hwe. I am lucky pa. But wait dear, and yes, I need no de babium. What to and what did you from my show? Until what there is a boo boo. Ubiana Manuya, Catramaya Daminu, me and Muya de Casa Yesudowi, were ye at all, no then granting if a Biana Cocoso, nature saying yam. Yes. No, or did be face you? Will be a free mover and what tears are so. So I know dear someone. Why? And the bit depend. Dear what this so no water from. Said you want so no someone. Why the bit depend? Ha! Eh, whoa! Now make me catch you when you part as a new about one say, yes, smart. Be vigilant, Johnny. Moving poucho, Pempens, why you moving poucho? A moving poucho, and sana, what would you also way? And Pempens, why you do it, I am sincere. And you judge you can echo radiant who your mobile will save your life. You need time. We don't have time. And you might cost on major women, see. Last no be because I almost sign a peace deal. It was Israel. Abomination can see back with the pen also the yes. Okrokron Jerusalem. Yes, penny, yes. Omunya did to say where when you miss a becanyano. It could be a who shall see be or not. Mr. Dano no mercy, Christopher Bebu, we are for Bebu. Do to one who sees you. Obagabo, which now Pino ma. Now when your baby could die when you're Tadiashi. Me come at your penny, yes, Kaka Carabino, yeah. Nicomo. Omu embassy called Jerusalem, so did you see? What did you see, Abu Baba? Me come at your Nicomo was 1/3 of population. Amagidon war. Ebe take you 1/3. Yes, in now. Because from now going, anything can trigger. I can't be sure see where you Euphrates River. As you can see, Fratim. Says woman, I'm missing in Akugo. Nyakomo. I can say no more trigger. Who better to doom. And found the baby I was shit. What about why put 1/3? Yet the bulldozer be seen nipa. Yet the bulldozer be seen nipa. Nipa uwa no one mu awrade mu a enye watemu da na abe nipa bia wo be wu a wan mu awrade mu watemu da no watemu da ba nti asama do watre na konomo hwe wasisi ho watrem because newcomers be bad nya common di mu we light nya common she wo nyame yidi watesro no he omo. What a sron of my ammunition, what my Joe tax money. At the treat your ammunition, I can see. Miss Wama send the troops or more. Me brother be we are no shame how or Egypt. Quebec can be a child. They know must set armies be ready to go. Euphrates River, woman you ready. America force Euphrates. Ghana for Becca say, and yes, you can see Euphrates. Wama you ready? Come into tax money na yedi bombo no nanka wo mfa kwa yede kwasa ana yede koguhi me come kire wo mu be nye komo nti pe na wo mu ye de sei no ha brade nye komo me come kire wo nyame kuro na kakra bi na wo mu se wo mu ni abre no a wo mu pese wo mu wipe kuro ne out wo no mu case one more day. Me come at you.
ukuru mfa body beto me twakokora wo protect wo na wo hinkasi ukuru hey be careful onu na de ne man o maye no boni o maye ne dey wo se wo apple of his eye sa man ne apple of his eye me come chira wo nti sa bre wo boaboa wo ho se de be ya eto ba bia onyame beje wo boaboa wo ho nti mautamo emauta wosre emauta they know everything Trump omachina transia lacha no na see Israel ni Benjamin Netanyahu alacha na chere ne seke aha area they will support him mu abebo yes because ye na no me nyiri ba no nsima ya ka chere me ha kakra area ha de wo mo bia just help us but men sorry ntiaye me come chira wo ni komo nti o ma shasi me sipani yese aka de ne de me se o me de baba beto mo ha me si prophecy bakwa abrofu nyina afi wo mania o maye alert asunso me come chira wo nti so ye betra de kasa sakra wadwe enyi ye ho na taye yo ye hu di speed na articulate na de ba articulate na de bo ebe bo akola no speed no lord kwan no so na wo gina ho ye ya preko ya we abesa ma so na ka ne ba ye de yem hihye ne kushim sa akola no anye sa na ka ne bo no se pau ne nam kwa ye nya ne akusie sa na tie nti me kabi obi be ye na me wa America na me wa bru ai wo abuchiri sa enti na unzu nyami ei ani ade no kwa ye dangerous me come chira wo na nse wo ma no maba mun siesie aduane kaka mun fa no me dwam no ni siesie aduane ne jeje mu a obi nim ba bia besiwu na ukosie aduane yede bo ne bra ne duru ho nyame ehu mo bo ukosie aduane de akohyan me sa dwuro ho na me si doesn't ehu hia se nipa de aduane wo de kosie wo wantumi ehu no kura no pampan a bombo ni ade no de gu akwamu na eba no untumi smell ebinom ne pampan no so kura bi kumbi ebinom pampan no ebe kumbi ne komo nti me pesa me kachiro Kristo ni bia ene wa wote America wagege adam a wo so wote America wonti ubia ne se kuro na wote so sa no wa bopo be ye bibi o man ne be wo so ne ho wiase be wo so ye yankasa ye be kum ye ho kura nza na nyame atemu na hyase nti yentena se wa ha hungunu yentete America hungunu mo womo omunim die ba na ebinom aye ya underground me come chira wo ebinom underground pa nyema wa underground nye komo buildings ne nyema wo ma ye wa underground na womo omunim die ba na se wo mmekwa kwotete ho no nye komo White House na wo hu ne sesi wo no underground ye wo ho no kura so chen di si wo na wo do woni hu me come chira wo die wo underground no eso chen die wo do woni hu sei no me come chiro eniti me ka chire banyansafo se ebre wo ye yiwu mu no enye fediagrosem ni fediagrosem nkramofo ye radio omo so nim se omo end time because Quran na chire omo se omo madi omo friend madi Muhammad no wo ba sa na chiro sa chire omo se omo nkunkun omo kuma no mbenya nkwa nti nsika ye omo bechi nyina no eye omo prophecy o na about said you prophecy na ba kira ye say we are living in the last days no omo nso de no prophecy a kira omo say wo so omo de second krum chiche nipa to said nam eno na de omo ko because mad ni ba e wo see kum kafri fo no omo mu mfri nyame no omo ye kafri omo ye fi e wo see destroy omo nti omo so ye ready omo so prepare Six nkramufo na deba womo gina ye no ahoni no ni aboa no eye womo
chiro wo mo na be yesa niema wanyina nti kremoni bie ne wo beka se nti wonye omo de e good ma wo mo se wo so omo je wo mo de omo ye proud about it wo mo de be ye omo de krasa de no aba omo de ahoto e be je mo chi se kayesi Christopher so omo ye wo mapo wo ye wo map papa nkonkron se nyame nkonkron metena wo mu no omo so ye wo map omo de betwitwa wo so what you say omo so ye wo map omo de betwitwa wo nyakom eniti obi ani abre se kan hu se ne mraso nkramufo hu se Muhammad is back. They know he's coming back. Omo si anabi Isa ya omo Yesu Kristo anabi Isa na omo frɛ no omo so omo nti no oba omo no didie se ono nti o na omo ba wonim se nkramofo dim se onyankopɔn be drop owie yi ye tue kuru wani go awie so a e de hyew pa e be drop ba hye nipa onyame be to kuru agu nipa wonim se omo nim ni nyina. They know all that. They know all that, but they think say anabi Isa na ba ma wo mo nti wo ba be yagu ye kafrifo ye yimfiri nyame eso no wo ba be yagu. They know all that. Ni kamechira nti mu gu ahombo aso kremoni ho ntimi ntwitwa woni ne de twitwa dipa chante de ne moma ebo ho no mo atra ye se de be ya omutimi de omuma ibo ho obi kura timi de ne moma no bo no de twitwi omo sesan ne be da omuma no so a eno na so mu wu a a true light na de omo ko heaven nti u be hwa nkremofo ni bi bo se ne moma yiso asi cheche omo de ne moma ne bo pepepe sana omo ni nso se ye sign di be mo nyame reject wo mo because wo nyame be hye ne manso say can so hye ne de anso me come kire wo nti mpempenso yedru no yemfie ni agro mpempenso yedru no ya hoboaboa bre nti ade bia be si wo heaven kwan no wo bon bangarat ade bia be si wo heaven kwan wo do wo djuma be si wo heaven kwan wo jem to wo baby fa wa wari ye be si wo heaven kwan wo bon boje bit wo ma be si wo heaven kwan wo bo mo boje bit me come kire wo because this time you are aggressive adi bia ye be ya hunkunkun timi metna yihu no we have to resist it ni your bottle na ebra na hunkunkun be ma yakukudura yibitumi no omo ne de ne die sie because you see sorry ye bom pai o se nye ne honam ni moja na nya ye ni wi motumfo mpani ni nkabrechi me boa but physically so ba enye hunhum ade na ade mpaye wo ba be facing physically nti na de bia bible ka wo se di obi gine makusi wiye ono mo beje no nti satam we warm up ye ne na mu na muti na ma no mi kunu se de was this my new beja warm up untumi nyina nimu warm up no untumi nyina nimu ni ye twese kan physically yes deny Christ. When deny no you be twa osem ntwinama akukudru be pa na obitumi di ginam na wa hwe fleshy si be twa no wa bre kurukuru tuwa ni mia na nya common ye de to pa ye red and yellow gumu na wo tia wonamu kurabu ni achimu na wo tiam na kobra ni be the only person that can help you is Holy Spirit hono be ma wa kukudru bi a hu bi da. And you cannot deny Christ. Ni didn't mean free one. To me. Someone no message. One so bad just would out bonny. Ah, yes, sir. Over from Christo, so now come. No, new, and no, ya no. It's a nippon be brave from who Christopher. But on come, and nay, and no, ya no. Na jene so e Kristo ni nso wonka ho eno na ya tete mesre wonyame so mo woni mra wo so wo ma woni mra wo so na akoma ekuta wo ni bone a wo so wagemu a enti woni abre a wasre bone facha no wonyame hwe saye so no mi sisi dipadua ni no mfa ni so
na wanya dan kwa ma okra o ma ni moja ne sogu wo Calvary asase ntime nyina ni ebi me so so se ko na onkonkron tresi moja no metena mu onyame wanya osa me srawrade so wona no wodi nkyere mu bebre mu da yesu onyame mefesete mu me no wanya adwuma yehunu na won fra wani mfiri wiase because me hwe de eba na me hwe se nipa de ne ho ato niema wiase mu niema so na me hu sa wo ye mobo na me hu se nipa mobo ena no to me ni obi echi sikanti o me mfa ho unu sikani nyina me mfa mo me mfa ho ni obi echi ni sikanti eni yeso wo sika me mfa ho yeso wo wade dodo me mfa ho me video na me kuna chatum unlimited ene me phone ne me yi afi iPad na me de video no ye twa unlimited na free so ama na ka phone na nyen na me de video ti o se me ko twa unlimited no to me mu na me chia $75 a month na me no betina ha na me ka onyame agene kire wo na se me babeka na o me ka ma bono ne me num asem yi kwa na wo koya na wo bai wa breso mi preach wi amenye wo offering make sure send pacho sakra na nyame nkonkron metena wo because nsema make an mitua ho ka enti betie bi na ye okra nkoje ho adwuma so what you say nti wo ba betie na to asem ne so tua wo pese wo nyame wonya wo dai unyame wanya udai nti mesra urade me pa ne chaw onhu ye bobo ye nipa wono kwa na ya fom no ye sra no onfa ye mfom so fiti ye mofrase efi bra ye wo ye bisi sabri mfumfo bia ya ebisi ye heaven kwani ye sra unyame so mfa nche ye no mra ye nsra bam onhu ye mobo yesu ye Abraham asefo ye namboshe no so ya didifo to so bi de wakan fa ye ho na mra mu mayen wo ye ono kwafo ono na wa hye ye mbo misra no penya micho mpepeso ye dua no to anye mepe no mendete o eyi onyame adomara kwa misra sa adom ni bi nsonso ohun mobo hunkunkresi bona minim krase di sitie na ma na mo ho mpae no nyame bo mesu man ko bo ho mpae se mi hia hunkunkresi bo na minim krase di sitie no nyame bo mesu nyame nyosa onyosa o ma me ketremeja ti ketrema na me de kasa first ni nyeni ti se me kasa no bi ye mate no bi su no bi mame no to wana ni na asem yi hu no nyame na mo so sakrament me hu se no nyame o ketrema na wasesa no ni ntia e ye first na nka mfi me nyikom misru nyame so mra ye nsra ba mo me hu ye mo mpempen so ye dru no ye hia no than more than anything said you fortie appreciation so an sa na ye kra e hwehwe wo no asafo ready nti wo hu ye mobo no mfa ye bone nche lady be frame no pay or say ne birth control whatever o to aso okoni nkoto dwanim ko bom pai so nyame hu ne mobo na wo ntwa na wo ampa onyame ye mpai botifu wo a wo fi se wa wo dodo onyame wo ntwa wa wo okujai birth control tiki shasie na no onyame nkasa bompa ye kire ko nkuto dwanim ne make sure say wotene yes enye se obi boy na waki ama no oso koya otu bonim na koya na akoso segu da bi make sure say woni ntam ye fine na sre no na no kra no two choices ebi a wonwie o de baby fa so aba onwie nti so wo bompa no na amfa e kire se wonwie emma o pese wona mo so do o mo ba wiase no onwie nti wo bo na nyinsa
say ni saba men kase nyame we kire se wonwie so wowie a obeti ompai so wonwie ya obeye dry fast in 3 days o kunu do no ho kan se wom obesa anyem twins me come kire nti me anoto me sa tam no kwa me ngwesti awurade wo penya ho wo mabrabom so wonwie ya minni ho asem so onyame nwie na me kunu susu wowie a we de nya obi ne kumantwi bo si akon de ne ti agye akyerema eno de me nhwe mu ho me da sa me mame awo na me nua no no me mfa ho me nwene ho e bia na onwie last minute bia na odu obi ba so ati ase eninti me sra me pa ochaw sa wo kom wo koto dwanim ko bompae na onwakia e kire se wonwie obu o so bia na ne ntam nye ti wo bompae nyina o ibona ni prepare ya onhu nti wo mfiu nti me sra me pa ochaw empempenso aye duro ne ye boa ye ho onitifo bi anwane anye sa eda no beto ye sanyinam beto ya refrim beto ye bra ya da beto ye bra ya boro abra ye refio beto ye bra ye twitwam petition na it too late nti onitifo bi amoa no na onitifo hu bone ye beba no odwane na ntete kwa de ombefa munya so twen nti nya tete kwa na bone na onyame asom oboto kokone ne nkasa na wohu mobo na nyesa na wogem gu fom wa ubeye mobo misre wrade sense mama bobo so nyina onhu ye mobo ni ntumi obey na numa sem won to moje nsu mu ye kraso omma yakomo mo ho brase adwene mo ho brase ni ntumi nyina na ginam awieye brem na obonefo amfade na da amewie emfiri ni nas onyame wo nhira na onye okese akwa na owura nkasa nche Asole enye ça passe à mon salaire ou fitu mais fulani Audio Jungle.